इलेक्ट्रिक बसीचे मुख्यमंत्र्यांनी सकाळी उक्तावण केले। उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकार, सुदीन ढवळीकर आणि कार्लोस आल्मेदान कंपनीच्या ऑफिसरांक घेऊन बसीत बसून पळयले। कदंबाच्या ताफ्यात ही पहिलीच इलेक्ट्रिक बस। मुख्यमंत्री सांगता त्या प्रमाण हो कॉन्ट्रॅक्ट सरकाराक फायद्याचो। सरकार फक्त बसीक किलोमिटरा फाटल्यान ठराविक रेट फारीक करतलो। सरकार बस विकती घेना, ड्रायव्हर मेंटेनन्स सगळे कंपनीच पळयतली। इलेक्ट्रिक बसी खातीर चार्जिंग पॉयंट दवरल्यात। 8 ते 9 वरात बस फुल चार्ज जाता। इतले मजगती सरकारान बांबोळे कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्सा खातीर खासा येरादारी व्यवस्था केल्या। स्कूल कॉम्प्लेक्सा खातीर 15 बसींचे लॉन्चिंग मंगळारा सकाळी जाले। We were in total financial doldrums, and then even administration also he has got in line. I would like to give one small example of KTC. We used to do losses of about 15 crores, 16 crores per year. After the chief minister coming and after he gave me the job of chairman of KTC, in the KTC history, first time we have made this profits in the last financial year. One request is these new buses will be put from tomorrow or from today. Please look after the buses like your own buses. So please use helmets in the bikes. Let's say highway is connected. And second request of mine is the chief minister wants to make Goa garbage free. So we want your help on that count. Please make Goa garbage free. I have noticed in the KTC we have taken a pune in the last 2 months back, and we had no graduates who came for punes. की तुमच्या स्टुडंट कावन्सिलान म्हजे कडेन एक डिमांड दवरलेलो, तेन्ना तांकां एश्युरन्स दिल्ले की बेगींतल्या बेगीन ह्यो बशी आमी चालू करता। आयज ह्यो बशी चालू करपाक आमकां यश आयलें। हांगा आनीकूय स्कूल्स कॉलेजीस एखादे शिफ्ट जावंक शकता। म्हणजे सगळ्या नंतर 7वे 8वे जाग्याची वेवस्था वर्कआउट करीत आसा। त्यो बशी आहा पळय त्यो आपल्यो घरचे जशी आमी वस्तू वापरता तशी मात्र वापरतात, नाजाल्यार मागीर अशें हार्ट शेप तातूंतल्यान बाण गेला। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।